Nebica iria iroirwo ni CCTV itura ria Olmeut Rongai County ya Kajiado mathaini ma thaa 3:59 ironania muruthi ugikinya kiingiriro-ini kia mucii umwe na takubu cia kwaritho ukahamba ruthingo-ini iguru guku ukirora kiria ki mucii ucio na sekondi nini tathirite ukaruga kuo otoyo wagira kindu ndagika nini thutha ucio ugacoka ukuite ngui njiru iria rarugwo nayo ruthingo-ini ruu. Muthiire wa muruthi uyu ari kionereria kia uritu wa ngui iyo kiria nikio kia mwene uria umiheaga gia kuria. Kuringana na aikari itura riri, muruthi ucio ukoretwo ukiriunga utuku na muthenya na thiini wa ihinda ria kiumia kimwe kihituku ni urikitie kuria ngui 6. Simba ilikuja ikaruruka to one of our neighbors na ikachukua umbwa Rottweiler, na isitoshe few days ago ili affect hapa kwa jirani. I think tumeonesha hata mabaki ya lion kuingia mpaka kwa boma imekuwa so serious because now imekuwa sasa imefanya sisi wakaaji tuanze kuogopa hata kuwa nje. Marauga umite runyanjara-ini rwa nyamu rwa Nairobi na rũĩ rũrũ nĩruo rũhakanitie mĩgũnda ya andũ na runyanjara rũu, makiuga guoya wao mũnene nĩ wambĩrĩria kũrĩa andũ amu kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ ngui ĩrerica yacemania naguo gũtekũmakania nĩ ngui mũthemba ũũ. Mimi ni mwathiriwa sasa, huu ni mwaka wa pili. Nilikuwa na umbwa yangu kubwa sana, lakini wakati huu iliweza kuatakiwa na leopard. That time ilikuwa ni leopard. Ilikuja ikaingia kwa boma ikaichukua. Now my question is, kama simba anapatikana hapa saa 4, ukihut guard ama kiateka kufungulie hata yako at risk. Moretia ruhonge rwa guthaitira nyamu cia githaka rwambike mitaratara ya kurigiriria miruthi iyo kuma runyanjara-ini ruu amu riri ti rita ria mbere kugio ni nyamu icio. Mimi nilipita hiyo simba nikaichukua filamu, I have it here kwa simu yangu. Tulipitana naye tukiwa hali yetu ya kawaida ya kazi ya kwa barabara zikitembea. Ni tatizo ambalo tutakabiliana nayo. Hata saa hii wakati tunaongea tuko na timu ambayo iko huko, na pia kuna timu nyingine ambayo iko specialized zaidi itakuja iungane na timu ambayo iko hapa ili tuweze tuhakikishia ya kwamba wananchi wa pale watakuwa na usalama. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njenga Wambui.